خوندکارن هجا از ماموستا شموس محمد بورما برانش جواکناسی آمادایی سی. وانه اما ایرو لسر پرسکریکا باجار و جنگه هیه. جدسپیکا شهرستانی و دجواکا روجلاتا ناوین ده پرسکریکم باجار و جنگه هی دست پی کرنه. دما کو شهرستانی روجلاتا ناوین شهرستانی دما کو دست پی کر گلک پرسکریک بخور آنی. جدسپیکاوی باجار و جنگه. اف پرسکریک به کوراهیا دیروکیا شهرستانی روجلاتا ناوین دست پی کریه. دما کو مروف لچیروکن دا مزراندنا باجارن پیشی ین سومران دنره دبینه کو باجار دنوا خو و دنابرا باجارن دنده در روشکه چاوا ده به پیش دکوه. روشکه به پرسگریکان تجیه. هر تم باجار دنوا ناکوکیان دیه به باجارن در دور آخره. شر و پفچون دنوا وانده هر تم هیا. تجیه پرسگریکن دنوا وانده. چافکانی آوان پرسگریکان کولتیه. جی کولتیه دست پیدا کرد. جبر بریا کو شهرستانی به آوا کرن، اف باجار ام بیشم به آوای گند بون، به آوای جواکه که نرمال بون، تو پرسگریکن دناو آوان تو تنه بو جبر کولتی نه هات بو دیار کرن تنه بو. باجار بون ده هنناو خدا کولابونه آنگو دولت بونه جی دحوینه. باجار بون بخوره چه دحوینه؟ دولت بون یعنی کولتی دناف خود دحوینه با آوابونا بازار را پرسگریک آبوری جی پیدا دبه دناف بازار ده بازار ته آوا کنه اف جی دهلکو پرسگریکا آبوری به درکوه هولی مگو با آوابونا بازار را پرسگریکا آبوری جی پیدا دبه پاراستن و دبارا باجار بسر خواه پرسگریکک تینه هولی پاراستن جی دبه پرسگریکک پاراستنا باجار دبه پرسگریکک پاراستن دبه پرسگریک کومکین دستلاتداری ین جی راهب بریوبر و فرماندار هر گاو دنوا خدا خلهف رادکشاندن. دنوا باجار بونه ده کومکین ین مکو راهب ام بیجن بریوبر و فرماندار هر گاو هر کلی خلهف رادکشینن افجی پرسگریک که بخوره تینن افجی پرسگریک که بخوره چه دکن هر وها پرسگریکن باجاران این مزنبونه جی هبون هر کو باجار بوه و دچه مزن دبن مزنبونا باجار جی دبه پرسگریک مزنبون جی دناوا جواکه ده دبه پرسگریک دولتا باجار شیوه هری بربلاو و کفن ای دستلاتداریه یه امپراتوری و دولت نتو پاشه درکتنه هوله جبر کو دناوا باجاران ده هفریکیه که هفریک یعنی چه هیه؟ هفریکیک دناوی ده هی اف یک دبس دم کو دنابراوان ده هر دم شر بقومه یعنی نلهفکرین ناکوکیک دناوان ده هی دهیرو کو هر دم دناوان ده شر بقومه دوان شران ده درفت و خیرین باجارا تک دچو باجار ایریش ایدم دکرن شر به هفدورو چه دکرن چه تشتین دناوی باجاری هبون تکچو چاره کو هاتیه دیتن ام بیجن
çavayı çaraya ku hatiye dîtin ji têgîna bajarên serwer bû. Çaraya ku hatibû dîtin têgîna bajarê serwer bû. Wek Uruk, Ur, Babil, Asûr, Atina û Roma. Ji vê cureya bajarên serwer, çareyê di bajarê serwer de dibînin. Ji nava her çar bajara kijan yê serwerê xort dibihêze em bêjin Uruk. Uruk çareya pirsgirêka bajar çare dike. Li rojlata navîn helen di avakirina bajaran de xunaxeke pêşketî bû. Di vê mijarê de em avakirinin bi heybet dibînin. Lê perestgeheke bajar di civakê de bi serê xwe jî rê li ber gelek pirsgirêkan vedike. Di vê çarçoveyê de mirov dikare piramîdeke ferûniyan yên Misrê bigire dest. Pir balkêş e ku mirov bibîne piramîdekê bi tenê çawa bihên li civakê çikandiye. Ew piramîdên li Misrê ê ferûniya yên hatine çêkirin çawa bihna civaka Misrî çikandiye. Yên tu lê dinêre bilimbûn, firehbûn, mezinbûn, kevirên giran, mezin van ji bo avabûna wê ev piramîdana çi kirine bi serê civakê. Atina û Roma jî weka bajarên serbajar yên metropol, yên mezin heta qirikê di nava pirsgirêkên civakî de mabû. Atina û Roma. Her got diçû mezin dibû, ew qa pirsgirêk lê kom dibûn, heta qirikê di nava pirsgirêkan mabû. Di dema İslamê de bajarên rojlata navîn her çi qas mezin bibûn jî ji aliyê avahîsaziyê ve weke helen gelekî paşvemayî mabûn. Her ku diçû kesayeta xwe wenda dikir di nava xwe de û ji bo xwezayê ve digoherin çavkaniya pirsgirêkan û ji ber ku nikarîbûn derbasî şoreşa pêşesaziyê bibin, pirsgirêkên wan girantir bibûn. Dîroka şaristaniya rojlata navîn dîroka mandalekirin û helweşandina xwezayê. Her tim ji bo ku bajar bê avakirin xwezayê di helweşînin xirab dikin, tiştekî tê de nahêlin. Ev jî dibe weke dîrokek ku rojlata navîn îroro pê tê naskirin. Nirxên şaristaniyê yên weke çanda şêmberî û rewanî ji ber ku bi mandalekirina nirxên civaka nanotîkê pêk tên dîrok bi vî awayî tê diyar kirin. Yan jî wê xwe bide diyar kirin. Ji xwe civaka nanotîk ya ku me em pir behs dikin weke nûjentiya wê demê civaka nanotîk ji bo nirxên her du çandan jî ekolojîk e. Civakeke ekolojîk e. Tu ziyanê nagîne xwezayê û jîngehê nagîne rewşa metirsiya ku roja îro em tê de jiyan dikin. Di cîhana wê ya rewanî û baweriya wê de xweza zindî ye û weke nirxê herî bilind tê pîrozkirin. Xweza zindî ye û nirxekî pîroz tê dîtin lewma civakeke ekolojî ye. Derfetên xwedîkirinê yên ku li dora jinê bi pêş dikevin destpêka aboriyê tê avakirin. Xweza û jin di nava ahengekê de ne. Efsengî di nava wan de çê dibe. Ji bo civak her tim li ser piyan bimînin. Têkhaştineke ola xwezayî ya zindî bi dayîka xwedawend ve tê sembolîz kirin. Sembolek nîşanek jêr tê çêkirin. Ew têgihiştina ola xwezayî yan ku her tişt li derdorê zindî tê dîtin
انجام گریدانا دایکی بخوزایی ویه بشکه مزن آمورین شنبری ین هلبرینه و دیتنین جنینه لسر چاندا خودی کرن و جلو برگان جی مهرا جنه هیا لگوری شارستانی خوزا هاوردور و عرق هر گاو بچوک و بیرومت تدیتن لوما پر زیانه دگینه جنگها ما لگوری یا راستی اف هلوست بیردوزیه شهرستانیا خودی هگومن یعنی جی آکو هر تم به دستلاداری بنگه جخوره دگره شهرستانی وکا دجبری جواکا گند و جودکاریه به پیش دیکوه و جبوکو وی جواکی بچوک بخه او به حسانی بره و ببه سری لری بازکه به وی آوایی دیده جوهر پرزگریکا اکولوژیه چیه؟ ده وی راستیه ده آنکو ام به تواهی مترسیه وی تیدگ هیجین کو تام پرزگریکا که جواکیه جواکا که به وی رنگی نچار هاتبه هشتن کو جوهر خواه منداله بکه نگنگازه کو مروف کاربه جبو دمک دریج ویل سر پیان بگره جواکا روجلاتا ناوین دمک دریج بارین تالان و زوردستین ین شارستانی ناوندی هلگرتنه نواخواه و جبر بیولوژیا خواه هم جبر سدمین خوزایی هم جبر سدمین چیکری ده سری وان هرمین نیف بیانی بونه ده تی یعنی او هرمین کو نیوی وک واندابونه که ده نواوینده چه ده به لی جواکا رجلاتا ناوین نتنه جبر وان سدمان خودی پرسگریکه که بقاسی کو چاره ده خواه کجیه ده ببینه دست جیجیانی ودکشینه یا راستی به ناچاری دف جیجیانی برده ده مجبور ده به دف جیجیانی برده ده جبر چه؟ پرزگریکا باجار جنگه بخور خرا دکه و پرزگریکا بهتر کورتر دکه و بهتر جواکه بر بواندابونه و دبه چاره و پرزگریکه یا باجار و جنگه به ربازه کی اکولوژیک وکه اکولوژیک به شیوه کومین و کوپراتیف و مجلس و هر وکی دن خو آوا بکه و خوش نوره ریخستن بکه به وی آوایی انجاق ام بکاربن وی پرزگریکه چاره سر بکن وانا عمل ویده که بدایی بو امی پرسی خوی نرخاندنه به هفره چاره سر بکن پرسا یکم کنگی ولکو داره پرزگریکه باجار و خوزای دست پی کرنه جه دست پی که شهرستانیه و دی جواکا روجلاتا ناوین ده پرزگریکه باجار و جنگه دست پی کرنه پرسا دویم دی دیروکه ده چند پرزگریکه باجار بنویسه یک کولتی دو آبوری سه مزنبون چار پاراستن پنج هیرارشی شش چینایتی هفت دستلاتداری پرن پرساسیا چما د دیروکې ده د ناوبرا باجاران ده هر دم شر د قوم جبر کو د ناوا باجاران ده هفریکیه که پر هیه یعنی تم ناکوکی هی د ناوا باجار اف یک د بس دم کو د ناوبرا وان ده هر دم شر به قومه پرسا پنجا دیروکا شهرستانی روجلاتا ناوین لیکولین بکه اف دمینل گوری لیکولینا و یا کونه وگرن دیروکا شهرستانیا روجلاتا ناوین لسر و لسر دزداین لسر برهمن زیده چاوا جن دناوای د کوله د باندورا کوله کرنا جنین سر کوله کرنا حوزیان گل اتنیسته وانا همتش پرزگریکن اولی پیرا در باز بن ری اول جنود چیز پرزگریکا پرتور دکن وند کارن دیروکا روجلاتا ناوین بگشتی شخوره لیکولینه که مزن برفره جیره چیکن
وانه اما لویده که بدایی بو بمین که فخوشی حتا وانه که نو